The first accused shall not access his office until this criminal case is heard and determined. Gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu na mutumia wake mekurara njera thiku ya gatatu thutha wao kuremwo ni kuriha bodi iria makuhetwo ni igoti. Agnes Wangari kwirutira gucokia riri wa mutito wa Rwathia mwena wa Marmanet kuria arahanda miti ya kimerera thutha wa miti no guthukangio. Arutwo a thukuru wa Gacio mwena wa Kabete kaunti-ini ya Kiambu kunyita itemi hari gutheria thoko riria riri mwe ria riendekithia ria mutaratara mweru wa githomo.